Кымбат машина кейс каналын көрүүчүлөрү, биз эми Mercedes-Benz Sprinter катарга келдик. Азыр ушул жактан спринтерлердин жүргүнчү ташыган жана жүк ташыгандардын бааларын билип берген аракет жасаймын. Ошону менен катар гиганттардын да бааларын билип берген аракет жасайбыз. Азыр мо спринтерге келсек, 2010, объему 2.9, телефон номерлери свежий перегон экен. Жүргүнчү ташыганга ылайыкташтырылып жасалыпты. Германиядан келген экен. Германия номер турат. Ички салонуна кайрылсак, сиденьялар ушундай. 2 люк бар экен, полкалары дагы бар. 2 люк, 2 форточка бар. Алдыңкы торпедалары да мондай подмебель экен. Баасы $15,500. 313 модельде. Дагы бир спринтер. Delfin. Жылы 2010. Бул жүк ташыган турган экен. Телефон номерлери 555 65 12 00. Баасы $12,500 болот. Айтылыш баасы. Урматтуу көрүүчүлөр, мен эси жок экен биринчи айтканда. Бул машинаны бирок тартып кое берейин деп чечтим, себеби сурангандар бар эле. Мындай холодильниги бар деп. Машина спринтер таап берсеңиздер деп. Ушул турат, двухскатный. Холодильниги да өзүнүн жогорку жагында турат. Иштей билбеймин, эси жок. Эгер кызыккан көрүүчүлөрүбүз бар болсо, өзүңүздөр эсине чалып толук маалымат алып аласыздар деп ойлойм. 2003, телефон номерлери 550 52 20 20. Арканкы жагында бир тартып берип коеюн. Mercedes-Benz Sprinter Delfin 315 модельде. Жүргүнчү ташыганга ылайыкташтырып жасалган. 2011, объему 2.2, телефон номерлери эсин. Сырткы абалын биринчи көрсөтөйүн, анан ичине бир тартып берген аракет жасайм. Каптабында көрүнүшү. Так, ичине кайрылсак, торпедосунда мынандай подмебель жармаштырылган экен, кичинекей монитор бар. Сиденьялары мондай. Бул ички салону. Сиденьялары мындай комбинированный түрдө жасалган экен. Полкалары дагы бар. 2 люк бу, 2 люк экен. Жакшы, ичинде жаңы жасалган эле болуп турат, чыкты. Сону мындай монитор бар экен, чоң телевизор. Потолоктору мындай. Так, 6 ступка механикада коробкасы. Пробеги 350 000 километр. Айтылыш баасы $16,000. Mercedes-Benz Sprinter. Грузопассажирский экен, двухскатный. Капталынан көрүнүшү, кагазына кайрылалы. 2002, объему 2.9, телефон номерлери. Баасы 600 000 кеми бар, Жеңил машинага дагы вариант бар экен. Кандай машиналарга көбүнчөсү? $3,000-4,000 жеңил машиналарга. Mercedes-Benz Sprinter. Пассажирский. 2000 жылы
Telefon номерлері. Басы 500 миң сом деп атат, айтылыш басы. Жағынан көрінішті тартып қойылып, фаркоп бар екен. Да бір спринтер. Жүргінші ташыған лайықташтырылған. Ішкі салоны. Екі мың үч, объемы 2.2, телефон номерлері есін. Басы 500 миң сом деп атат, айтылыш басы. О, дельфин болса, спринтер. Литвадан келген ұқсат, литовский транзитный номерде тұрат. Грузовой. Екі мың он үч, объемы 2.2, басында жазып қойған 13 миң доллар. Телефон номерлері есін. Мен сілерге бір сыйра көрсетіп қойын, сыртқа алын. Mercedes-Benz Sprinter, грузовой, двухскатный. Сыртқа ал тұнық жақсынақайлы. 1997, объемы 2.3, телефон номерлері есін жана басында жазып қойған 6900 доллар. Салонына қайрылсақ, мынандай қара кожада сиденьялары. Жақсы еледі, мынандай жүдеп машинаға оқшау көрінбейді. Бұл арқанқы жағы фаркоп бар екен. Азыр грузовой отсек жағында тартып қойылы. Болушу 6700 доллар деп атат. Mercedes-Benz Bus 210 модельде. Жүргінші ташыған лайықташтырылған ішкі салоны. 1994, объемы 2.9, телефон номерлері есін. Басы, айтылыш басы 150 миң сом деп атат. Есі. Мол гиганттың есі жоқ екен, басын сұрап біліп берейін десем, бірақ үшінші да тартып беріп қоя берейін деп шештім. 814 модельде, сыртқа ал жақшынылды. 1994, объемы 4, телефон номерлері есін. Daha bir onday termobudkada daha bir mes birinci yolda görüşürüz. Azı 413 modelde. Көбі комментарийде да жазып сұранған эле. Ушундайлар да таап болсо маалымат алып бериңизчи деп. Эси көрүнбөйт же силерденби? Эси жок экен. Телефон номерлери эсин 550 150053. Двускатный. Арқанқы жағынан көрініші. Қызыққандар өзіңіздер телефон чалып есіне біліп аласыздар деп ойлаймын. Жана ушул эле жанында дагы суранганыңар ушундай портовой самосвал 408 модельде. Канча деп атат экен бас? Эси жок бекен. Бунда эси жок болуп атат. Азыр кагазынан бар болсо тартып берейин. 8,5 миң доллар деп атабы. Ал ушул самосвалды 8,5 миң доллар деп атат экен. Эси. Бортун ичи
телефон номерлери. Менин оюмча ошол термобутка менен ушунун ээсинин бир эле экен. Бус менен ушул бусунун ээси бир экен. Кызыккандар чалыңыздар ушун номерге.